Salam paras kita saluk nak kadamang denang hangiku nang nau paribot. Salam sek madita saluk nak kamanginang. Tapi parola sama toko pasatami tuhita terkhusus terusnya KBP mana diri pemaringan nang manginang. Kebetulan ngasok pak terupload di minggu ta 3 jam nang sal pua manginang ala-ala dong kendala adong masalah otik masalah teknis di musik tak kamanginang jadi gabehu hapus sami nau hapus sami dia kamanginang sengaja dah memang hapus. Jadi ta kafir ulang mamuse ta guru mamuse edeta tu hari Minggu di tanggal 10 Maret 2024 masuk maita manginang tu Minggu Judika nomor 8 luluhon ahu ale Jehovah di pesalmen 43 ayat sadaah do topik hot do holong ni rohani Jehovah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah ima topik ni Minggu tak kamanginang di Minggu Judika hari Minggu naroon sahut ma di subscribe dak karena semua subscribe dope di like tinggalkan komen akamanginang di share manual majuta bahasa lion marsangat matu hatta anggi ma hatop selesai aka masalah ni hatto namanginang jadi boy ta pakai musik box ta guru nomor sia ayat sada secara manual puji Allah Songoni mamanginang namangihut tabuka mamuse sa nomor 112 holan ayat 4 akamanginang tetap do tabaya namanginang sian nada dasar asli berusaha dohami asunang gabe bingung kita mangguruhon 112 ayat 4 rapmaita mangedeo nakamanginang secara manual matonga teh Haleluya, lam kedama biar tabeda di mata nangolong ni rohata imam mandas dasita pasangan di mata tutong mari manginang tabuk kemas yang nomor 433 ayat sada ditebak ayat 4
Rapita mangguru namanginang. Oh Tuhanku Santo Pota Paias manang rohaki Mudarmu mengurasi hati Mudarmu mengurasi cuma hati di hukum awal di hukum awal di hukum awal ayat 4 Rapita manginang Porsia Namanya musia manginang tabuka masih nomor 740 holan ayat 2 740 holan ayat 2 kamanginang tanpa musik mata bahan nanti kamanginang Rapita tarik kamu soro dua nih Naradetu mangihon hatam satu pahirasmu Tuhan na uwasan nuang di hatam sai patama awon na bosom manjo halak na dasiano Rodina satu mandaho Mamagabe pangoloy diho Namanya tamanginang Napa limahon 2 pituono ma Tulus 1 4 2 pituono Pamonang miyun sude nang akadoana bibi tambay mana porsia asiroha Opat atong saita tapma bangso sa leleng di parti sa lehon hatotongan taruli
Pitu tolok kamanginang tibu-tibu museate. Sona marko satu kinamanginang. Pitu tolok ayat sada dua. Sona mamanginang. Tadi harap kita. Tuhan matani ariku aleki napatiur padalanan siapuli rohai tu adul seporo siapa di tanah alane dapat kutika Tuhan sumurungi napati urparnida anak kamanginang sian harbangan nagugut parhat tutu hati tumpun padalan aku tadi bidodo ngaki nang adungku palisai paningit rohati alani dapat taduka Tuhan sumurungi. Nah parpu di pitonom 2 manginang adong song nasila laki kata-katanya itu yang manginang pitonom 2 ayat sada 2 asa sona tarik napas tik pitonom 2 ayat sada 2 rapita masih holdo rohaku di Yesus Tuhan naik hot madi lambuku saleleng luki sayunang au lilian di porti iyo rohku mapilian hidup tujuan tiba udah ditong emang enam ayat 2 masih holdo rohaku di Yesus Tuhan alu guna mambolus dona dita nowi nanang manirang gota bima sudi nahi naso kohonu babalima sudi banok nak kamanginang kamu kata neda banok nak miso do si do re mi do la sol mi re do fa mi re mi re do si sol mi do si la sol si do re mi fa re si sol fa mi re do mi re mi fa sol la fa mi re sol mi do fa mi re
ni majolo kamanginang perguruan tadi tikion. Kurang lebih ada kamanginang tanpa musik majolo hita. Marsangat matuhata. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan mengaramati kita kamanginang selamat berlatih. Horas.